Hey, essa aqui é preview de parte 1. Me tava de park no centrum para bouw e não me conhecia Menasa. Anto me não sabe quem é tá. I was just seeing a stranger gewoon dripping anto, what's up? Dus me chega na casa, Menasa bisami, como é Brian? I'm the Brian. Se gai na começa, se no, batra um cantica, outra Menasa bota chupa, kiki. Você aqui tá preto. That's crazy. Ama piroana, me tem Menasa? Quem tá Menasa? Você meta quem, berá, sim. Ok, bom. Tem certain moments que você sente que o fake ass, bom, não tem o carso. Com metade do holandês, com minha mama da colombiana. Me arranha lecture é dia aí. Toevallig é dia aí, menasa, aí é na casa, mas eu dei. Então ele me contou, ele disse, mas tu canta, estou next, mas eu não lago me escuta um go. Então ele me lago escuta cover de Mr. Props. Nós parar no seu auto, ele escuta que eu me 10 segundos. Dá-me meu telefone back. You know, like a fire. Ele disse comigo, Esse aí estava preview de parte 1. Laga mi pinta o pintura pa mostrar o que me dá. Esquema lá da querer de mim mesmo me tatasa. Cristóvão não dá algo suficiente, leva já. Se tá arriba trono, dirá bem nada me lugar. Laga mi pinta o pintura pa mostrar o que me dá. Esquema lá da querer de mim mesmo me tatasa. Cristóvão não dá algo suficiente, leva já. Se tá arriba trono, dirá bem nada me lugar, no. Ei, nada me lugar, no. A mim mostrar o que me dá, no. De awak loboqueta signed? Boa pergunta, pessoal. Ultimamente, Sí. the idea of it has been flirting with me. It has been pretty Combin, nice. explica-nos I gotta de pay como. these bills. Não, nem tens. Di com, pessoal, me tá assim, digo, awak, me dariba nível caminho, me tem, hope mais leverage. Okay. Então, me pode negotiate algo que, tô hope mais fair. Alguma maneira. Okay. Dus, meu nome é de label para a production site, pessoal, whatever, Okay, producer or engineer or whatever, com nampo oferecer, que da maneira, bro, me tá trago Traga someone better. Nachi, me tá trago Charni, Ita Moras, like, Sabana Sabana, feature meeting mad niggas with that. mais, olha, mas meu nome é Jungen, de alguma maneira. Dus nós tinha que cabo unlock, e content creation ish. Booting on lockdown, man. Sim, pero vamos gravar um mês, esse é verfelo. Ja, we zijn suficiente man para gravar. Vamos gravar um mês, esse é o único eixo que me tem que ser. Pero mais riba é, para mim, o mais interessante para trazer uma pessoa. Me tem hobby música no espanhol. Sowieso, papiamento, ik doe het voor de sport. Op een manier, ik zie niet wanneer que me te bij in next Rich Kalash of você in next big artist die corso so mi muziek ja mi não sabe het is niet daarvoor bedoeld ook het is meer gewoon van oké mi que doen en dan die corso algo para escuchar mi pensamento na mi bara na mi creatividade de na língua pero uiteindelijk mi dan in espanhol op mas aantrekkelijk Ja, ja. pero Si bola que era trasang for you, like Espanol side. Sea, no per se trasang, pero build un career. Build un career, sí. Como Okay. sea. Scale. Sí. Sang te logisch, pero sí, más. Como ne? Ando me te quiere que na Holanda het moeilijk para mí reach Latin America public. Paso esto otro, ¿no? Sí, si me tava de un guy de barrio na Colombia, It's different. y sale que, hey, parce, hice una canción nueva, weón, escucha, pap. But vai bar, hey, parce, escucho, déjeme cantar, pap, whatever. Como né? Aqui não. Oh ja, man, lekker deuntje, bro. Ik denk dat Como maneira, não te meestal compreender. entender back também. Anto latino tá echt escucha muziek, hobby pa letra também, como Ja. né, dus. Of we betinko. Ook me gewoon thinking out loud, hè? Daarbij. Of betinko as Boa je ideia, não maneira. é bom, wow. That's me. Undi nanda riba, boa cabeça. Hey, stay woke na. Betinko as je maneira irsais J-on na kita, see, right? Of awak irafik tam, like. Nanta tra, ik kan tika na find un way pa maneira mix to those languages nang, anto hinka, cierto palabra nang saco to connect. Sabi ka man? Sea, pero Bolo pas kulan des. Bolo pas ya. Holandês com espanhol? Mi tin cantica assim, pero
Sobrenatural, minstens se we zeggen. Mi tin kan die casini, pero ik wil het niet, bro. Ja, nou, her, down tot op. Mi que Gewoon tot op. Sei, meneer, mi te zien die meneer, pas om trouw hoop ik gewoon een Hollandes, pero mi te zien die een Hollandes, maar heb ik het een beetje uitgespeeld voor mezelf. Ja. Ik vind het niet een aantrekkelijke taal om echt de type muziek te maken die ik wil. Ja. Een Hollandes niet bij rap, koeko, en ja, nobody cares. Shut De up. perde dat de pool zak in nang eigenlijk ja. Dan is aan de papier dus ding hoop je maar staan toe. Sei. En ik moet trying to do the same. Pero thing. Espanol toch gewoon, it's such a beautiful language, meneer. Sí. Misa, mi te zien die meneer, optionante unlimited iba na pami. Qua creative flow, creative, loke populatie. Ook meneer, anto, ja, mi ta kere ku, mi po echt make un difference ding in Latin America zien. Mi ta echt kere koi. Pero con lo papaste se si bote na Holanda. Exactly. Dus inami ke yega kubo ku lote interessante si laganos bisa mi po tra un deal con Rimas Entertainment kuta label di Bad Bunny, Eladio Carrion, etc. Mi da een nang structure di label te heavy. Awakin I actually split, dus nanti Rimas Publishing. Un publishing deal tam lote bom. Tambe por, Ja, sí. oké. Bagom, nee, dus het hoeft niet per se label, pero mi te zien die manier, mi ke toch wel een grotere partij pa back me. Ding cierto kos nang kuta distribution, playlisting. Bagom, nee. Amplify to lo que bote haciendo cabe to some extent. Seba, so mi te zien die com mi muziek, ta traha suficientemente bom pa convince un gente riba gis un listen. Ja. Dus no mes ting un plaatje going on. Bosa meneer boting kantika nanku nanto gewoon bota ervar algo escuchando e kantika so. Anto boting konanku bota wari ba TikTok ku door ko bawak e video meneer un 10 via bota meneer oh meneer awak ting pegi paint your nails the way I like them. Queen KW. Bagom meneer, pero iting Queen content, Queen iting siguro. content game unlock. Ja. Mita como Futa me nice, pero basta me te zien meneer, that's not how I wanna. Dus ja, pero Bo music ta standalone, just off a listen is good enough. me zit kijken. Amit mit eens kubo. India it's you have to kind You of have have to, the content. Yeah, that's true. You bono po si sinje. No, that's true. Pero Pero me quiere kota ku- tiene tatra content songs. Dus no tatra cantica, and tatra cantica Yeah. de bompa content. Sia, pero was, ora That bokom, stuff why, muziek the business at the end of the day. Okay? Fact. Anto, kiko teko. Then business, you don't look for the long way. You look for the strategic way to obtain the goal you want. In the most efficient way. To kiko ta profitable. Tambe, Sí, bote tambe. como ne, anto, wakiendo of mirando esse assim, me tu pensa, ok, me te querer in next move, me se tá gewoon bij wak, kiko ting, ku cierto labels na, etc. Pero, como te llegan a nang, inang me ta un tiki, ku, bosa? Pero nogmaals, it's a concept that's been flirting with me. Ik ben niet helemaal convinced. Como ne, paso, de mañana mes me te bisa, de preferar camino largo, dat donho de mi trabalho. Como ne, pero Sí. tem hopi deals, tem hopi, sabe, porta hopi en Mogelijkheden dan zeg dan, tem hopi mogelijkheden para so, laga nos bisa. Dan oferecemos um deal 40% royalties, whatever. Anto después je 5 años botar en masters back. Fijo. That's a good deal. Dus bij die zie Mas ik so botar en masters back. Bobo underhandel, si pero tiene no tiene masters back. Nunca más. But como ne, Tamichi. and Yeah, that's okay. sad. So- That's a sad story, bro. Je 5 ta bong miss. Dat is een... Tiene te by the time they're 70, now comes a rap on at 20. By the time they're 70, Yeah, they get like okay. here's Their see. masters back. Yeah. See, or they Wanneer- never do. Lil Wayne abinde su masters, siguro mi main passar. It is shared di ko eting di sumas. Bago man eh, Not even se- se no share. tin tour, sí. Pero, bago man antere, yeah, retirement. Klaar, niet te bom. Pero cuéntame, at some point that yung resurgence di third parties to compra masters. Like, me te Yeah. quiere for sure has something to do with whatever they see is the next step the music business. Cual me te quiere lo ting And they're tomato trying to AI. get ahead. That they're trying to Yeah. get ahead. Tapos, op een gegeven moment, mira mas tanto yun ito bin na masters.
Anto mas atong ito is company masters like these weird ass XYZ basta corp como que na que dito mag music. Para nota mira, bom se tinha que mas tanto bom se walk far ahead. Pero se não mira algo, então nada para ver para cabo 100 million for your masters, bom se saco either it's worth more now or it's going to be worth more in the future. Pero then again, bueno po aqui no seu pocket. So portanto, este é 100 milhões aí. So a mim não vou pensar que é 100 milhões na tu mesmo. So me man, pero bom se tu tem bastante long-term perspective para que coisa, because there's no way nanda basta buying up all these catalogs and to botar que nada com sin deriva já. No, There's something's no way. going to happen. Something's happening. Yeah. There's something, pero Of course. yeah. Ja, pero in ieder geval dus Paco Labels het een option. Pero die outra banda, wak, me bisabo eerlijk, meneer, a mim mes, me dá a streaming, meneer, broer, que mensen têm 1 miljoen de plays, para me pagar 3 mil, 4 mil euro. Weet je, koi, pampa me splitten, koi, que producer, etc. Like, broer. Okay. Ook meneer, anto enang, Sí. en de eennaam met de bisa, oké. Meneer, wak ik merch. That's a sí. Met de mieren gewoon letterlijk, oké, mi hasi tal investering, maar tra 3 video, maar ja tanto back. Saki the return, sí. Die 2 mil euro ko, maar hinga de mi album, mi ariku pesaki. Oh, oké, nice. Wat ik meneer, dus there's other ways. Other ways, for sure. Pas zo ting hoop underground rappers in Amerika kuko, they literally live off of music with 100,000 followers. Sí. Pas zo wak, no so underestimate kiko shenka ta, hè? Sí, sí. Wanneer si shenka die monthly listeners nang, die shenka 10%. Compra un shirt? 1000 gente. Sí, sí. Que compra un shirt of na de bimbo concierto, Roman, queremi. Ja. Ook om meneer, dus tien je manier aan to. Ja, en dan moet ik er gewoon atroben, wanneer maar bissen boy. Het is gewoon doen ook. Af en toe en niet te veel nadenken. Ja. Ja. En dan gewoon keren dingen independent route. Bounty na album Modus Operandi. Den puro bota bisa quer pegar em química. Adicto na indica acusativa. Sí, adicto na química acusativa. That's a period. Mita wonder. Paso din sintonia bijvoorbeeld, bota bisa, pasamos din studio pegon ko. Anta kinang obviously di un switch. No worry con un critica in cada dolor den lirica onde valor nan dimita cominta pensa limita que da bomes no imita ma cai den trampa simisa que da pegada en química adicto na indica acusativa te indica que timbiami que sinti mas. That's what it is. Sí. That's about art. Sí, that's nice. Sin comita sa mi habits nan tabo de consuming me. Okay. Dus het is classical dicho di controlar alcohol, no lage alcohol, controlar abo. Ook meneer. En toen ik para aku, op een gegeven moment, mi nota wat te sinti mi bong mas. Dus ni bebiendo, ni humando chaiba, nada con él. Paso. Dus mi nota wat te sinti mi bong mas. En toen etapa de echt reflect hobby back na momento kom je kaas kom je hebben reporte. Met de buitenwereld, alles prima, dit, dat. Pero wanneer je kaas, het is gewoon wanneer... I don't like this person I'm seeing in the mirror right now. Ja. Wanneer? Anto... Mitari paraku... Ele consumi asina... Hopi to the point ku... Ik wou bira echt normal. Dus masali trabaho, mabay studio, mabalong ko, etc. Anto... Wak... Si ik kon nee... Taha sibo feliz of sibo ta sindibo bom erbij. Basta? A mí no te va a avisar, mané, no aleo mai koi. Pero pa a mí personalmente, no taba de bom mas. No taba de gezond mas. Mijn emotionele stabiliteit was nergens te vinden ten eerste. Sowieso, met de BBV met je stress aan. Met de bisane boku, met de bicycle bra. Boela fei bentana, joyride sumam zo auto bij kom een pinchi bij Sinta na Lamang na Caracas bij Bebe. Het typico neku. Als ik terugdenk, denk ik, damn bro. What? Why? Hoezo? Wat ik om me aanto, imitari paraku e habits nee abouw op ding me eigenlijk voor die onlugaku met de core bij toekos. Dus
I wasn't facing reality how it is, and it wasn't leisure anymore. Bako manier? Echt een escape hoor. Sia, dus mi tu purba, sia. Bako manier, anto mi te ripara con esse a forma hinter mi karakter tu kos. Dus het echt un koku, ja, antori, ja, maar kom je ze kijken in conflicto com je mes. Zo, oké, pero die kon toerenen de baby. Waarom is het zo normaal? Het is niet goed. Waarom is het die kon toerenen te waiting to clock out on Friday to get shit-faced? Why? But I was that person. So I don't judge. I understand. It's fun. Pero op de lange termijn... Wat een long-term investment. Ora kom je 40, 50, 60 anos. Pues me te vai vir a Sheng sowieso. Of course. Bota como me te espera que gente tá mais consciente de hecho que bueno, porque da biba assim nem pessoa se não, não te vai whack dat nem. Bota como ando no momento como começa a pensar mais over die futuro, é tava mais fácil para mim pensar, ok, você me tem que laga by. So, se você vai fazer research over die kiko alcohol, tá assim, neurologisch, bota espanta. Ando bota, no momento que você realizar que casual drinking is 2 cocktails a month, that's already casual drinking. Right. Camina gente te bisa, no, pero me te dar cocktail af en toe, pero 5 bosaba dar 10 de luna. De que tá assim com o corpo, kiko, bota como maneira? Hoe momento, maar leu mij so me tava da echt meneer paranoid, ataque aan die paranoia, que men bruto bisa, que me tava da asa desconfiar mi mama no modi bisa, bota como meneer, dus het was niet meer normaal, het was gewoon niet goed. Dus ja, per se me a decidi die toen me challenge, so het een challenge. Het is moeilijk en het is fácil, porque nossa criatura não tem hábito, outra como né, então ja, dus maar toen me challenge die stop, então maar logra, meneer toevallig gewoon met de bisa meneer, die outra podcast met dat doen tiki meneer, mas dingen outra version. Last file, zie. Met dat doen tiki mas heated about the topic, en toen hoop je mas meneer, nah. Me não te compreender, Kikio. Agora que me te compreender, passou. Me também, se me vai uma vacância ou so, então me a beber algo ou so, of whatever, it's okay. Bota como maneira, it's okay. En eu sei também é que me te ensinando agora que também que it's okay, pero gewoon met mate. Bota como maneira met mate, alles met mate is prima. Então, o lichaam por herstel, pero o tenho doen bo corpo é tempo para herstel, dame que me vai uma vacância, herstel. Boko maneira, pero tu simang coi. Herstel. Bom, de herstel nunca mano. De biba den je. Bota biba den loop. Bo standaard. Então, a walk me te quer bosata, me di kong botata assim, coi. So, esse também tem rol, eh? Het ding hoop je te maken com me te keren gewoon een escape. Het is echt meer een escape. Een coping mechanism para algo que você tá running from. Pero wat ik bota se de craving being pasiele. Nada. Dus bota gewoon wak We not to act up on it. Okay. Well, next. We not to act up on it. Dus het hoop je fácil para bisa. Pero het un hábito. Dus cada vez que a craving llega, é hábito de virar. Don't act upon it. Dus zie dan de zie Mas ando assim bobo mane rewire bo brain pa querer que hey, this is actually better. Ando ora bo put things in perspective on a balance. Bo de bisa mane okay. Ando ja, me te querer awaki me te dingen fase caminda. Me te sentir me emotioneel het stabielst ooit. Dus met een meer resultaten também, hè? Dus het is mais encouraging também. Ja. Naki maneira é resultado ng itabini. Kita é verschil ng kubota mira of sinti. Wanneer met de bisa, dus met de sentir emotionele stabiliteit, me nota rabia mas wanneer met de rabia, me nota bira tristo mas wanneer met de bira tristo.
no dat bira mesmo contento como estava a bira contento. Tampouco. Esse tampouco não está, ja, sim. Oké. Wat ik om meneer dus... Heel veel dingen voelen niet meer euforisch. Het is allemaal Ja. niet zo speciaal. Zoals je denkt. Het is gewoon Het is wat wat het het is is. en klaar. Ja. We komen neer. Maar ja, I'm fine with that. I'm okay with that. Ik ga back to music, and to collaboration, and to entrepreneurship. Boting un crew man hebben bezig, die producers, artists, en de een doibo. Zijn met die go-to people. zie, Gewoon, met die kom je go-to te kom people. via Misako. Ja. Komt goed. Kiko ta algo was sinja voor die kado die nou. Dus bijvoorbeeld, permissiona voor die G, Aldair, Slim, Winter. Kita algo betul mana. Sia. Gaiki, koki. Tuni Beats, Masuel. Bueno, mas mensen na tour, bro. Ja, Pari Jopi, pero Sí. was aan tour, was aan tour. Kiko doen koko masinha finang. Sí. Ja, met de keren. Collectief. Why na ba ta siya walking na mo dili sa? Af ko benota asi. Tama ding. At the end of the day, het is gewoon echt arte die keren dingen algo vooruit om te doen gewoon. Klaar. Uiteindelijk, alles komt daarop neer. Un idea no tabal nada si é que é uma ideia em ter vida. Porque maneira, se bono hasie bono sa, ando si bahasie bosa, esse aí também tá bom, even if it didn't work. Passo bosa, bo sluit af, bo sigi. Pero on a musical level, mas sim, hoop zie. Dus throughout the years, wanneer al die hier toen ga ik ja, me echt doen is hoe props riba rapping skills nou komen develop. Dus eta wat de krak me af gewoon genadeloos in het worry. Het bisabu gewoon flat. Nou, ik kijk nou. Man, wat rima kijk stil, dus zie. Of gewoon flat. En ik waardeer dat heel erg. Najit un guy ku het un producer ku het ding assim hopi skills na momento ku bota bezig te traku ne. Paso wanneer Najib po kwe yen tono. Que me het bisa dar een harmony en met essa que pabo, dat is dus op een muzikaal gebied enang mas sim, hopi die Najib sowieso dat hij een momento ku in 5999 zeg maar doorheen dit dat we de beste stans riba na G voor de beats. En to door ku ami nota ba to hopi manier ja kom in de beste koi. Ik had niet per se het gevoel van oké, meeting ko try en kan tika kika mita ba dan heavy time gewoon pa te in aan wak nan tra. We komen met dat gewoon observar, wak, zien, enjoy, have fun gewoon. En to, als je niet aan me komt, ziet dat we de end op de chill baas dat aan me. En de onze chillings neem de karren ons dat we naar Smullers naar Den Haag. En to, die kunnen hey broer, wat sa? Met de meer ook niet druk, kunos, pero porque trago otro artista também. Me que sim produce, me que sim tra beat. Die kunnen swabben de waarom, met bij kom mijn laptop en toen met bij zien. Nou, dicho hecho, 2 lunas después me stel mijn laptop. No dat tinha sang, maar make it happen toch. Zo toch, gewoon op oké, unko. Mediamarkt en een lening gewoon, komt goed. Maar dat zou je zeggen, oké. Zij afbetalen, maar ga je nou een tikkie zien over die inkomen. Pas met dat de studenten. Maar ja, waarom neer? €20 per luna voor 5 jaar, ja prima. What? 5 jaar. No. So you're still paying. Nou, maar kan ik pas Bro, You're still paying. Pero No, but you gotta. Bota pensando muito, mas eu ainda com incêndio em Susaga. A mí te sale mi saco? I don't. Wat die equipment wat die inkoop. Pero mi que mandi En no te de imaginabu it's mi te tomo een lening en toen mi te bij sinja mi skills nang it Então, basis die look mi ta wake No, off. es un investment. Me te comprendebo, eh. Mi no te, I'm just saying. A mí te encadena otro. Si you not insang de mosaku. That's tough. Que algo, You gotta go get it. you don't give a damn, bro. Yeah. That's true. You don't give a damn. See, a mí Kom te maar kom mijn laptop, oké. Hambo Logic de €230, bom. Tra spar cumbre goi. Porque manento inang a journey é começar que man. Toevallig in corona também que man benut met tempo op bom. Que man 3 horas de madrugada met de bellen hier op FaceTime. Awo fam, hey Roman, kom je daar se koi. No, tal go que man echt major props na G também PC por zo.
Zij winter gaat er gewoon wanneer flows. Like hoe makkelijk hij op een beat komt en gewoon zijn ding doet. Slim dan met crazy. So, for me, it's very impressive. Hoe je po rap y canta, mesumbo. Dus dat is heel hard. Kijk, het outro zo. Dat is heel hard. En toen, ja, assim nu ook, men... Ja, en toen moet ik er zien in ons toeren zien, hoop je veel outro hebben. Je bent gewoon samen in die boot. Dus ja. De traga modus operandi. Dat niemand aan me komen ze tap en de hopen de say back die bomes. Kijk dat ik ook basinha die bomes ding e proces die traga modus operandi. Lobo bisa ko prome album, debuutalbum, but romanticize everything. Nou, flat bisa mita que mi prome debuutalbum tá na pavimento. Anto modus operandi a começar na manhã, et prome track como atrás. There you go. Anto eu ma pensa ribe number, anto mi di okay. Dus cada vez que mi tava da studio, mi kumi hanya mi kum beat ku te inspirar mi te bisa. Kijk het op modus operandi. Anto assim me começa tra. Anto op een gegeven moment mi tava te gewoon pensando mi di bom, mi ting party track na mi actually by wak quando track mi ting. Anto eu como by wak mi te mani oh damn, mi ting basta tracks. Porta mi ting tra do tre so que men puro ta es un mais sei puro renaissance ku puro ku outro ta is nani mais recent dus como echt tra ein passar mes ando ja dinge processo di tra album ku como assim op ding ja, management dus je dingen bijhouden goed ja, met de keren gewoon echt les kuma saka foto ko okay next time mi que tá un tiki mas na tempo kukos que men no last moment aunque tu ko end up perfect pero no last moment se anto ko album kita letterlijk gewoon meneer laga los die bo fears nang anto ta aggressive, anto consistent about your journey, anto whatever you want to do. Wanneer essay sowieso, album aqui. Also, maar pensa, wanneer een doodtrip je me gewoon vaak kijken met wanneer dat hij een probleem heeft. Album of lig maar cool. Zeg, dus niet gewoon wanneer die moet vertragen dingen of dit of dat. Dan moet de kai de me komen en man fuck ik in do. So dan na mi stress, nou mi gezien die stress. Kita ko nang kuno tatabay man na masarabay. Planning. Posa gente que come through anto nang que bisa busema mi te vai logra, pero si a mi pensa logisch anto realistisch, na no te vai logra. Pero nang que dus dan de purba anto et birun bota como dus you can't do it alone para começar. Pero mi no que vai mais diep nem se pues mi no tá en echt relevant. Maar uiteindelijk komt het wel daarop neer, gewoon van... Hoe is het daar aggressive about it? Ja, dat zeg. Kita siya, we bisa fears nang kubut ko overcome. Kita siya to fears nang kubut ting. Den proceso de album maki kubo mesra overcome. Anto ba overcome nang? Ding e fase como stop die huma chaiba kuko. Mi tabat ting hopi negative self-beeld. Bako manier, anto ik ooit dat reflect back ribo mi muziek. En toen vanuit daar maar create manier these fears that were based on bullshit. Op de manier. Dus zij dingen processo die stop que habito nan die tour kon ik me it all aligned together. Op de manier en toen. Zij met dat ding toch wel een small fear ko okay. Maybe it ain't gonna do much of sabe so. Ja, de mijn opinie, wanneer look at the popping na papimento aqui is niet echt per se wat deze album is. Ja. Op de manier. Okay. Pero ja, tien paar ko gewoon aan de cross mind. We saben uiteindelijk, but you ignore it, just do it. Dan wat ik kubata past that. Kubakaba die try bij album, bij content out, en music out. Komen to feel about it. Niet te contento como pull through. Como push through. Me te contento como assim.
me best surprised about the statistics. Okay. Dus Better than expected. ja. Ja. Vooral dingen Temporada die... e temporada Ja, chiquita walking. assim niet doen. Oké, nice. Maar dan komen e patch nang a kabi reassure me gewoon ko. Yeah, people want to support. So Ja. En dan moet je kijken daarmee... allow yourself to be supported. Hey, that's a good one. That's a good one. Agora, mas bem de 20, hè? Imagine se você também não me acha que eu tenho maar yeah, I think it would have done well. Ja. It will do well in the future também. Ja. Pero me queda assim, juist um co exclusive, maar nee, binti dope. om te klaar. It's good. It's good. It's good. No, fire. Hope you love natuurlijk een support. Kiko mas do baking ka din set the merch. Kiko mas wat mira bo Mr. Design in the future. Vamos que um xalunco. Sjaal. Como se llama? Dalla coach. In Kokolishi kaba. That's Ibarra. See, dalla coach. That's funny. See, no, keep a bon question. Mi te quero lo mi filma ne unje hoodie Nike. Sim, me também Okay. Paso, sei, mi Is een un big guy oversized toch, dus hoodie. mi not aan ko heavy de mi size fácil, zeg maar. Dus sei. Pero ja, qua logistics sei un tiki mas complex, zeg maar. Maten, quality, etc. Wanneer, wat zei wanneer, is sakinando gewoon new era. Met de quote, un supporter, no discussion about quality. See. Op een manier, dus, ja. Kako hoodie ba do may wak. Sa samples nang ko ba tahay bin back a ding. Toen ik Quality bones. Ore laban no tabasha dispe. But ook Embroidery. So, Sad. ami lot of worst on the embroidery. no print No ko print. gewoon. Exactly. Kung ito malu, pero me gusta, kung sleek epokeda, ora ita embroidered, iba po, hoodie. Ja, Dus toen ik kon het kon bij wakker, go back and forth, logistics. Oh, Exactly, nou, dus het dura mas tempo. ja. En het is ook gewoon een grotere investering Klopt. uiteindelijk. Dus, we mensen 10 jaar ruimte bij investeerd dan. Zoals je nou, ja. Ik ben niet investeer, maar dan heb ik op het met die financial literacy, demo music. Una abota a walkie ding, ja, ding gewoon money talks, ding investing, ding, keep kong wat de money hebben zijn. Ja. Maar met de bisabo hobby eerlijk, met de hobby malu de man gaan zijn. Oké. Okay. Paso met de hobby chaotic, de mi cabeça, ku basta kos. Pero het in te maken daarmee ku een stukje opvoeding. Oké. Gewoon flat bisa. Dus, awaki momenteel, met dat in doodre tegenslagen waardoor mijn cashflow wat minder is. En to awaki vooral met de echt beesten zien je budgeteer. Dus dat is de hobbybong. Paso, lagan ons business, si bono po manage po salaris, bono po manage miljoen dan bogo. Ja. Dus is hij daar met Fact. wat ik meneer. Pero in globale concepten dan die investeercultuur kon dat doe ik wel, weet je. Dus ding, muziek, studio, dit, dat, zo. Dus ja, pas kita ba ba pergunta precies? Dus como relação é retaco sem então com like Hopi bong, come to me. Masha bong is que man, nada de tóxico, like no estima outro mas hopi mesmo. That's my nigga. It's a love story, wa? It's echt Hollywood love story. Ja, Got oké. you. Got you. Maar wat ze bisa mane, so wat die way upbringing, se bo ke i por share. Kiko te kona ko ba mira ko bat mane okay, kaki mane minoki e kaki mas ding ami su futuro. Kapone ko borela shugo Debe, senta. wa? Debe. O mira yende bai di inang dori debe. Debe, esse aí dungo como não que nunca mais. Never ever again. Nunca. Então eu hope stress também. Hope bono biba confortável para zodat assim de pensar é coisa. Het depende. Het is ook hoe je ermee omgaat, hè. Pero, Also, depende que tipo de beting. se, Esse Die é zijn ainda toch? Sim, depende que tipo de beting. Com que tipo de bebê Kiko? Oké, ons laten we ons bij. studieschuld, outro com belasting, te Oh, eigen oké. boneta. Sim. Pagami. Sim, off. Ja. Dat is anders. Pero esse aí também um debe que bopora, technically bopora voorkom, belastingdienst debe. You can. Pero
diferente. E debe di media markt di 20 euro per coi un debe, per un investment. So that depende chi tipi debe. yeah, Tin debe, okay. Pero si bota tra debe pa comprar assets of get skills, the different for ita debe pa biba bong. There's a difference. Not all debt is good debt. Pero Okay. minito ba papa de para. Ja, lo que mas sim também sowieso dat ku ook nos te mencionar mané like gasta sem riba fiesta, alcohol, mané compra pão assim mester de algo bij een caminda. Mané awa que minta letterlijk por dar tip também gewoon is dan goed toevallig de trammuziek aan tot ingeschreven naar KVK. Letterlijk schrijf af mi pijn dan op momento kom je bij tram videoclip of whatever. It is work clothes. Meneer belasting, kijk, ik heb het hier aan. Klaar. Laatste met dat busca ekoi. Met busca, oké, combo po kita BTW. Bo BTW back pasar po paina. I think it's een gray area, pero in principe in begin so you could. Mi boekhoudster samen por dus. No, eri. Sí. A mí sa. Si te pa, bote como ne, pero no como te si pa loco. Sí, no. Pero letterlijk si mi de trouw clip of whatever, gewoon zo. Ja. Die hopi camina com op spar sem. Hopi fácil. Je komt naar kaas gewoon. Basta que dat komen uit. Aunque no lá na boodschappen. Também que eu comer. De manier maar barata para bestellen capsulon mesmo, pero esse é não tão nutritivo. Coco nos te gusta assim Brian, tá pontrendo ang tung coco que nasce ao esse maqui. Que tung coco basinha. Você maneira ora bo realizar algo, então coto gewoon click de mo cabeça. Então ele de repente porque assim cambio de vida. Dus les que sempre me tá sim constantly ora me sinti type of way man, okay, step by step. Então não pode tu cos. Não tá bem. Estrutura, planning, to é importante para economia bom. Dus me quer esse tá les que me tá sim mais e mais de em outro contexto, de em outra coisa, zeg maar. Dus Dat tem course, so tem coco as sneaky and terrible. Kira kame tuko. So tem coco também it's like the turning point. Ja, ora bota bezig com self-reflection hobby. Sabe, bot timbia bot aan je bot epiphany nan ku bota compreender algo die moments hobby mas mio bijvoorbeeld of dus het toekosten bin kai back dan a breaking of habits, building new habits. Was dat dingen met zo'n mindspace eten aan me? A mí también tengo un cos, conoce assim, a mí con já assim, que esse aqui. Por mim que nós round up. Nós assim, que nós maneira de comunicar, tá hobby outro. Sí. Não sei se é que door die que matriz de lante como voor. Bota bata bezig tá editable content que put out. Yes. Hopefully by then ba put it out. Pero a gente assim ano su mês conta, não. A gente besta track content and te provar de edit su mês. So a mí not about editing because I don't have time. So she is learning how to do it. Qual props pabo, so Thank you. It's a whole new skill que do by figure out conta si. Anto ito by edit so ito bing bisami. Okay, waki video ki pamin to lagami sa kiki dugi diretso. Anto a waki through her editing ito besta realiza kung ito papi anto kung ito come over. Anto kung as an editor so ami ko edit ko nang ko ito papi din je uiteindelijk na on brand. Ito man oh shit, ako kita strawag ko ito man yes. Exactly. Or bata papi slow up no saki bitu bisa ando, apa tu bisa 25 be pero me bisa. Tu ko na gimiti ko cut out of miti ko limpia or miti editing. Anto bata komende kung bata come over. Anto setong ko no sa sinya so ito man oh te koki boke men. Anto am ito man si anto ito bisa no mita papi koki Passou mit is aqui. Correcto. Mas quando eu de minha cabeça, me dá papel mas duro que me te querer, então dois onduidelijk. So me dá papel den ling of wat dan ook. Pero me nota practice, me nota warm up letterlijk. E parte aqui de minha cara para me comer essa papel. Like me nota lante me então assim, basta facial workout type thing para muscles nang. I'm the mogen dat as I don't, pero bota papel op duidelijk. En dan ami no. Dus is com 5 a ciele para make sure que o papi cubo eta roll better. Certo. En dan tabi sa dream voor ko dream, ta papi hopi duidelijk. Pero e duidelijkheid ita bin back til land ding e maneira ko etata me como persona. Certo, pero te quere ora ko botra muziek tam, bota let riba bota bij paga op attention na articulatie na. Que men timbia aldeer bijvoorbeeld of winter of quem gosta de bisam no mati me te querer saque ava bo articulação gispe articulação pa
Ook om wanneer dus bota echt bij pay attention na sé, dus niet te Pero, keren. Pero mito como nepo un gente com nota. Noting equate, dus noting equate de rosé, foi barriga. Certo. Koitam, ma mustre. Koitam, ma mustre. So, amalanta din church, din banda que konai. So, amalanta sa combo tinku papia, combo tinku usa bo stem que konai into. Certo. Tingo pinata papi que denang. Anta papi que denang to nang stem takaba. No, bo tinku papia tibo barrica. Certo. Porque você acabou breath just né que não aqui não você tá acaba. Aí quando você não mostrei certos songs também que eu tem coisa que tá hallo você é made a bar of certain words quando that's how you gotta speak. Certo. You can't just be like so but stamp tá acaba and then nobody knows what you're saying. Bijvoorbeeld back die zei dat aan kom met de eta rap maar niet eta papia. Certo, goed Neem dat op duidelijk. Dus is een rap om meteen is een rap back met meneer oh but up doing this maar nee but papia no normaal tambe. Dus en dat film man eta bezig dat blend ku e kantik of blend ku e beat. Ese es un motivo no porque como no por out nada pasó, me está trayendo ribe coi. Eta es que man eta time okay. Bedingo guli palavra of bedingo blend certo conan pa is pa flow. Ando no ding home papia of say something. You have to it needs to flow. Ando coi é difícil pa si pa amento. Pa me figure it out. I walk into. Pero no se trayendo ribe. So tiene eta papia clear. Pero ita also blend well que cantica of que beat. Mane den ko ta papel clear. Bota tiene tu ko que da bisa pero ti un flow. Ande nota zona maneta mane e que botene cada palabra. Botate ne cada palabra pero es no te intention. So it's kind of like that thing ku it's tough sometimes pero well, on the other hand tiene ta si mumble rap. Tiene ta mumble. Ande se también bisa shal mane. Tiene ta mumble pero eu botin como ne ku e point no taba por compreender turcos. E point é melodia. E point é melody, e point é beat, riding the beat. Dus er is which abo, for me is crazy, pessoal. A mim tô escutando lyrics, wá. Sim, pero esse é coisa. Se você vai entender lyrics. For me is crazy. Se você vai entender lyrics, na mumble rap, você vai get disappointed. What the frick is this guy doing? Bijvoorbeeld. Pero se você não vai entender sei, então você não, me vai para flow, me vai para melody, você vai this shit is the hardest shit ever. Pero a mim não posso escutar música assim, né? Não, eu não tava. Se você tem lyrics body lanti, você compreende por que tá pensando. Pero você tem lyrics body lanti. Ainda vai notar esse verschil? Why would I do that? A mim tem música para ver assim, não. Você quer tá pensando? I don't know. See, a mim tem música genius, but like Kendrick drop, I'm putting genius right there, and I gotta read. Ora the mumble rap. That's it. A chance to hopi grande com a mensagem. They're not saying much, see. Nota maneira e coco a mim que voet mi brain tampouco, wá. Yeah. Pero esse é outro topic. A mim de opinião que a música bota escuta tá hopi importante. É hopi importante para bo filter kiko bota escuta. É minha opinião. There's a reason they call it programming. Like, it's program. Bota, wakum programa, bota programando, bumes, whatever mensagem de coco bota base consulta. That's what it is. To me, it's crazy que gente nota... yeah. Filter maar out. Die gente te letterlijk wie samen met bro. I mean, wat waren ik lyrics, man? Pero at the same time, you're listening to something which is actually crazy. Which maybe you would never even do in your life. But yung voorbeeld die essay, dus meneer King, meneer surprise awa ki bonota dende, simplemente de hecho ku eta pa cantando of is a rap algo ku bonota. Boy, ja, maar saying a round of questions, Anuel, like ik snap het niet, bro. As nigga bontanya bo Latino again. Ik kon nou, bro. Yeah. Like, moet niet met iedereen eens zijn, bro. Like, pero ito so listeners now probably aren't my listeners. Yeah. Pero bayendo back, esse da algo nossa assim, like, como importante communication, tá maneira que bota papo indo com esse da drenta se com outro ende. Certo. Coisa hope importante. Or understand how that works, but oh shit. Ja, maar it's all about learning each other's language too. So, dan moet ik echt een skill, hè. Dus kubo adaptable mis quickly, that's a skill. That's a skill. Sí. Pero amita, timbe ainda me struggle com timbe me come over uma maneira como nota of nota da minha intenção, pero tá shared responsibility para sungo da besta comunicar. Make sure que esta vez comunicando de maneira que sungo tá receiving information for receive it the best way. But tem que demonstrar. Abli? Bye. No, pero me diz shared responsibility. Da me
shared responsibility pa, mi bisa Brian unko, mi bisa yung maneira que ito comprende. Ta bo responsibility pa, bota de un sharing ko pa komunilo ko mi tabisando, pa so bo sa kong ami ta komunika. It's a shared responsibility. Sim e não. So, outra quanto, quando tá passa roupa e tempo com o Brian, não morre para passar, ok. Brian te compreende, That's sim, different. você assim. That's different. That's different. Pues Pero okay, kasi the may semantics. Sí, pero okay, dus pasó mi nota papi temo con Brian, mi bisa unko, no tama kay sa komende me no, it don't matter. I walk him to kunde. He needs to listen to what I'm saying. So I have to do something to understand. Mi te quere coopi en het nota hasil o que ta fácil pa hasil tame, mani. Maybe if you didn't understand, make sure to communicate that, mani. Hey, can you reassure me what you were saying of repetir lo que babisa paso mi no echt comprende precies que bo que men, mas escuchabo pero que bo que men que sei. Mi letterlijk als jij hoor, wait, what? Was op kom je shared responsibility. Wait, what? Dit is een mooi voorbeeld van. Is het een voorbeeld die? Dus het bo takta, me pa geef aan van, hey, ik begrijp het niet helemaal. Ja. Precies. En dat a mio bo pondra un pregunta di más en vez de un pregunta di menos, Anton. And No I said, comprende otro. and you don't know what the frick I said. Yeah. No, razón. Porque no se saca un buen pregunta, un buen freaking lesson. That's good. Sim. That's good. Brian, dank je voor het tempo. Die nada. Dank je Yes. voor het travel dat je na dank je voor het graceful na pa bosa. Laura. Nos appreciate it. Dame Algo apreciar. que algo que tiene por menos front off. Ah, mas bisa boas, bo pitch, então as a question. Sim, okay. dus bisa yun by ten Bo. bisa hire bo as a content creator, content marketing specialist, então a question for next guest. Awag. Yes. Tja, daarbij. Hey. Sabe dat we de Brian over naar Unbrand podcast. Agora check modus operandi. Cambia mi lifetime daarbij sali pronto. Anto si bom stay content primeiro para mim. Question que me tem para en next guest que me não conhecer tá. Quem é a pessoa que a impactava a vida que menos bo espera anto riba que maneira ela impactava. That's good. Good question. That's good. Good question. Well, nós também sairei in the next episode. Tune in. This the time. Dingen next on brand podcast episode. That's Shout out to Nathan, Iona, Brian, Ambro, Tenko, Keanu. Shout out na Bosang. Like, subscribe, follow Brian, tendo sa music. And nos miramos next time. Bye. Hey, essa aqui é preview de parte 1. Me tava de park no centrum para bau e não me conhecia Menasa. Anto me não sabe quem é tá. I was just seeing a stranger gewoon dripping anto, what's up? Dus me chega na casa, Menasa bisami, como é Brian? I'm the Brian. Se guy na começa, se no, batra um cantica, outra Menasa bota chupa, kiki. Você aqui tá That's preto. crazy. Ah, mas birawana me tem Menasa? Quem tá Menasa? Você met a king, bera, sim. Okay, bom. Tem certain moments que você sente que fake ass, não te yucar só. Com tada do holandês, com Sim. mama da colombiana. Me arranha Também vai lecture dizer, é dia aí. Toevallig é dia aí, menasa, aí é dame na casa, mas eu dei. Então ele me conte, ele mas tu canta, estou next, só botar lagar me escuta go. Então ele me lagar escuta cover de Mr. Props. Nós parar no seu auto, ele escuta que eu me 10 segundos. Dá me telefone back. You know, with the fire. Ele comigo. Esse aí estava preview de parte 1.